Sinibingelela ke balaleli bomkhondo sila ku N2 endaweni ebizwa kuthiwa se-Ajax. Njengoba sila e-Ajax sihlangane nawo onke ama-government departments. Ngibala u-National Traffic Police, sibala ama-traffic akamasipala, sibale laba abakontrola ama-border bababizwa ngokuthi yi-Border Management Authority, sibale u-Home Affairs, sibala u-Department of Health. Njengoba silana-ke uma nikhumbula balaleli emakhaya ukuthi yi-Transport Month, sithe ayingapheli-ke inyanga ka-October singakezi nathi sizokwenza i-awareness ukuqwashisa abantu ngokubaluleka kokuphepha emgwaqeni. Njengoba silana-ke besi-check-a imoto, si-check-a ama-truck, si-check-a konke nje okuhamba la emgwaqweni namatekisi. Into esiyi-check-ayo, si-check-a abagibeli abaphezulu ukuthi labagibeli abaphezulu ngabe njengoba bahamba la emgwaqeni wase-South Africa banawo yini amaphepha okuba la. Okusidumaze kakhulu-ke msakazi, amaveni azathuthezela kwaze kwaba kathathu ahamba nabantu, otholakala ukuthi labantu njengoba bala ngabantu abanye babuya endaweni yaseSwatini, abanye babuya kubo Mozambique, abanye babuya kubo Zimbabwe, abasenamapasipoti labantu njengoba balana. Abanye kabanawo nje sanhlobo, laba abanye baphelelwe isikhathi. Kuphinde kwamiswa ama-truck, watholakala ukuthi le truck imisiwe kodwa ngaphandle ibhalwe ukuthi isupply amatamati sauce, ngaphakathi igcwele impahla eziningi ezingekho emthethweni ezingamasekeni eziya le ndaweni yabo Zimbabwe. Yizo lezo zinto esihlangane nazo. Sihlangane nabantu abalayishe amasaka ensango. Kutholakaleke umhwahwabula omkhulu wesibhamu nezinhlavu zakhona. Khona la. So into esithi besizoyenza besizoqwashisa abantu nge-awareness ukuthi abantu abaphephe emgwaqweni. Kodwa into esitholayo ukuthi bona labantu abasebenzisa umgwaqo, abantu abaningi bakhona akusibo abantu abala eSouth Africa ngokusemthethweni. Ngakho-ke le isizile le operation beyenzeka namhlanje ukuthi sithole ukuthi abantu abaningi abasebenzisa le mgwaqo yethu, thina singacabanga ukuthi sibona i-truck ephethe amatamati sauce kanti laphakathi akunamatamati sauce. Okunye futhi esiphinde sikusole, kungenzeka kunobudlelwano obukhona kulabantu abalayisha labantu abangekho emthethweni ne-human trafficking, ngoba labantu uma bahamba la asibazi ukuthi bayobadiliza labantu abanganamapasipoti, labantu abalana ngokungekho emthethweni. Okubuhlungu kakhulu, abantu abaningi abakulesimo ngabantu besifazane, okusitshela ukuthi kungenzeka i-human trafficking seyiningi la emgwaqweni, okusho ukuthi thina sibambisane nawo onke lama stakeholders akhona la. Kufanele singayeki kuze kube i-transport month kuphela. Kufanele lama awareness siwenze njalo ukuze nalabantu abasuke bathathwe mhlambe ngokungekho emthethweni noma okungaphezulu kwamandla abo sikhona ukuthi sibakhusele. Siyazi ukuthi njengoba sibathathile nje abaningi bakhona uma ngabe banganazi izihlobo ezizokhona ukubabheyilela namhlanje i-weekend yonke bazolala lapha esitokisini. Kodwa kokusijabulisayo ukuthi kungenzeka sisave umphefumulo ebekufanele ngabe uyatrafikwa kusasa usazazi nokuthi usebenza kuphi. Yiloko nje msakaze isifundo esiningi esisifundile thina njengoba sila ukuthi ungabobuka imoto ihamba ucabanga ukuthi le moto njengoba ihamba ibhalwe ukuthi Jozi, ucabanga ukuthi eJozi njengale i-truck ivaliwe ukuthi ilayisha amatamati sauce, ayikalayisha amatamati sauce, ilayisha impahla ezingekho emthethweni. Lokho futhi kukhinyabeza umnotho wethu wala South Africa ukuthi kuzoba nabomama abathungayo, uma bathunga labo mama ungene le mpahla ngokungekho emthethweni bese labantu bathenga kulabo bantu, umnotho uyehla lapho. So Ndlovu sibonga kakhulu isikhathi sakho. Mhlambe kunendaba lana ebukeka indaba ebe serious kakhulukazi ngizothatha nje lapha kumkhankaso wade uphumile ngesikhathi kuyocheckwa iy'tolo lapha edolobheni kwelakithi Mkhondo. La khona uHome Affairs usikhulumele wona mathupha
wathi abantu ikakhulukazi babeke indlela ecaca ukuthi ama-Nigerians akade itholakala ethengisa ama-drugs la izweni lakithi eMkhondo ayathathwa adeport abisele emazweni angakubo kodwa labantu babonakala sebebuyile la mhlawumbe nina njengohulumeni ngokubambisana ama-traffic i-border management namasosha sizokhumbula ukuthi nesebhoda kuvele kwazwa kaningi ukuthi abantu baphuma ngama-50 rand lapha edradini belise zonke lezi isikhala ngazo lapha yinyawupe ama-drugs zonke into efana nalezo nontshontsha kwey'moto futhi in terms of security kule nto lena eyenzakalayo ngoba yenzeka siyibona mhlawumbe linalona iplan njengohulumeni yokuthi no seyisikhathi manje ukuthi iphele yonke le nto. Msakazi ukukuphendula nje uyakhumbula ukuthi kuqala abantu bebahamba bapatrola udrade kwabekungamasotsha njengohulumeni sikhulumele le ndaba ukuthi kufanele kubuye amasotsha azopatrola lezo indawo ezinjalo. Number 2, uhulumeni uintroduce le team esibiza nge-Border Management Authority ukuthi ivimbele izinto ezinjalo. Ngakho-ke msakazi kuba nzima kuhulumeni ukuthi abe yiphoyisa lawo wonke umuntu. Si-introduce ama-systems, sibeke abantu ekufanele basebenze. Kodwa uma ngabe labo bantu bangayenzi le nto abaqashelwe yona, siba nenkinga njengohulumeni. Yingakho size sathi abahlali sifaka impimpa hotline. Abantu abayikhulume lezi zinto ezinjalo. Babakhulume nalabo bantu abathatha ama-50 rand. Angeke msakazi uthi mawubuka ngendlela abantwana bethu asebangene ngayo kule nyawupe, abangene ngayo kulama drugs ukuthi umntana wakho ungamthengisa nge-50 rand. Angeke kuze kulunge lokho msakazi. Ngakho-ke sicela ukuthi abahlali emakhaya sibambisane nabo ukuthi izigameko ezifana nalezo bayibike ukuthi zikhona ngoba thina njenge-South Africa uma ngabe umuntu simbophile samdeporta sambuyisela emuva ukuthi sowubuya kanjani la kuyinkinga okusho ukuthi nathi singabahlali asiyeke nalokwakha le market yalabantu ukuthi uma ngabe bazothengisa lama-drugs siwathenge nathi. Asizame ukuthi sikhulume nalabantwana bethu. Sithe enye program yethu esizoyenza sizohamba ikolo nezikolo senze le drug awareness. Sibhlungu msakazi ngalento eyenzekayo ikakhulukazi kubantwana bethu abangabafana ngoba lezwe leli kusho ukuthi angeke kusaba nabobhuti, ngeke kusaba nabomalume. Bonke bomalume bazobe bahleli lapha emakhoneni babhema inyawupe. Sizoba isizwe sinjani ke lesi esiholwa ngabantu besifazane bodwa bomalume bakhona nabobhuti bakhona babhema amanyawupe. So ukuze sisave labantwana bethu babafana vele lama campaign anje sizophuma siwenze ngoba uma singabhekanga ngisho nawe msakazi bazathatha bakufake kunyawupe bathatha intombi yakho bazalisa umntwana owakhe umntwana angeke ayibheme lenyawupe ngoba yena uzoba khona angibaba asopa. Ngakho ngokusho ukuthini sithatha lezwe lethu silinikeza kwabanye abantu ngoba phela imizi ngabo baba. So uma ngabe bobaba bangasekho bonke sebabhema inyawupe vele labo sisi bazoya kulaba bangabhema inyawupe kanti thina njengabantwana babafana asibeni aware ukuthi lento le izochitha thina njengabafana bafuna lentombi zethu labantu kuphela finish. Mhlawumbe sengiphetha ngokolami side ngiyazi ukuthi nginaboza kwethu la sengiphetha nje ke usakhuluma mama ngokuthi ke mhlawumbe lelizwe leli sibonakala ngisithengisa kwabanye abantu umphakathi wekakhulukazi waseMkhondo kunenkulumo engangayithola ngelinye ilanga nethe ngilahlekela ngoba bengifuna ukuthi nobufakazi wakhona la kwatholakala ukuthi khona around about 75% wabantu abaseMkhondo akubona bala iningi labo futhi labantu labo ngabantu abaqhamuka ezweni elingomakhelwane obatholakala benama ID ala umphathi waseMkhondo ukhulume kaningi waye ukhombe mina uthi inkinga la ine home affairs abantu bafike lana bahola usasa walapha kuze kube ukuthi even no Department of Education naye wayibuza ukuthi lezi ingane ezininzi overcrowded ezikoleni zibuyaphi ngoba ngokwe statistics sethu akukhomba ukuthi ngabasekuzela abantu abangaka la kwabe noma baqhamuke eSwazini mhlawumbe leyo ndawo leyo nina njengomasipala niveni sinikubonile lokho noma niqala ngathi uma senikubonile mhlawumbe nivimba kanjani ngoba even nezindlu iqobo anisazi ninika abantu lokubande njalo nje akwazi manje nje kusangane wonke umuntu. Msakaza ngibonge kakhulukazi ngalowo mbuzo wakho. Uma ngakhuluma statistics akamasipala ngokwesensus eyenziwe ngo-2022 sikhulile siyi-255,411. Uma ngabe sikhule kangako kodwa abantu barejistile ukuvota bayi-75,000. Then question yami ithi
laba abanye abantu abayi-180,000 baphi Naziya. ngaphandle kwey'ngane Mhm. okusho ukuthi ngoba usensasi ubala umzimba womuntu akakubuza ukuthi unepasi noma unapasi. Sinabantu vele abala ngokungekho emthethweni. Sihambile-ke thina msakazi senza ama-door to door. Uma senza lama-door to door, uma ufika ekhaya liyashisa bhe. Ubaba akanapasi, umama akanapasi, iy'ngane azina certificate. Sihambile saye ey'koleni siyokwenza ama-awareness. Uma ubuya esikolweni, ufika esikolweni ubona umntwana nali ishethi lidabukile, nasi isicathulo sidabukile. Uyamzwela lo mntwana njengomama. Uyambuza lo mntwana ubuyaphi. Athi iswazini ashelo kancane. Then sozokwenza njani-ke msakazi uma ngabe umthola lo mntwana onjalo ngoba one i-government uma ikhipha i-budget ikhiphela abantwana especially ukudla esikolweni ikhipha ngabantwana abanama-birth certificate. I-government mayikhipha incwadi esikolweni ikhipha ngabantwana abanama-birth certificate. Kodwa uthola ukuthi bothisha abasazi ukuthi benze njani ngoba nangu umntwana ufuna ukufunda. Umntwana azange ayikhethele ukuthi ngifuna ukuzalelwa eSwazini, ngifuna ukuzalelwa kuphi. Uma ngabe umzali wakhe asamthathile wamletha la, naye lo mntwana uyafuna ukufunda. So sinaleyo nkinga ekhona ekufanele nabo abantu bethu into esiyithola esibhedlela babolekisana ngama-ID. Uma ngabe omunye azethwele asayothola umntwana ayibize ngongelosi khalishwayo lo muntu athola umntwana ngepasi lami khona lo mntwana azoba ne-certificate. So yizo lezi zinto esihlangana nazo ezinjalo ekufanele nathi siyilungise. Lo bolekisana bengazi ubolekisana ngale pasi lakhe ukuthi umuntu akayothola umntwana lapha esibhedlela naye ukhulele unesisu sina 4 months mase kufanele uthathele umntwana i-certificate kuthiwe ka-Home Affairs angeke phela wena ukhulelwe inyanga eziyi-3. So sekubese kuhlukumeza-ke nalo mntwana ekufanele abe yi-beneficiary asekhona ukubenefit. So siyacela ukuthi nathi asingakhali ngabantu bangaphandle kanti nathi sinomthelela kulabantu bangaphandle. Yithi futhi esiphinde sithi imisebenzi ayikho labantu baqhashe la emagaraji ethu bayasirentisa. Asisana ndaba ukuthi lokudla bakuthengisayo kunjani. Sibonile abantwana baguliswa i-acha, sibonile abantwana baguliswa ngama-chips. Okunye bathi kuma-chips kuphuma amaphilisi ungakwazi-ke noma kuyiqiniso lokho uyibuza ukuthi iphilisi elipinki lifika kanjani ema-chipsini. So yizo lezi zinto ezinjalo othola ukuthi uma ngabe sithi sizama ukulwa nazo nomphakathi uphinde futhi ubuye uzolwa nathi ukuthi labantu basibhadala irent asisebenzi sizokwenza njani. Yizo lezo zinto esithi kufanele siyibuke ukuthi njengomphakathi sisonke silwisana kanjani nazo ngoba azisalethi okuhle kodwa seziba upoison empilweni zethu. Cha mama sibonge ngesikhathi sakho kakhulu siphinde futhi sihlangane nangelinye ilanga. Siyabonga kakhulu msakazi. Ngibonga kakhulu ukuthi nje esikhathini esiningi la sikhona khona sengumkhondo ukhona nawe. Sibonga kakhulu umasipala uyabonga uya-appreciate into eniyenzayo ukuthi sikhona ukuthi uma ngabe sifuna ukukhuluma nabantu basheshe abantu bakhona ukusizwa uma ngabe sikhuluma. Namanje nje besikwenye iprogram enganana esikoleni nakhona sathi sivakashela isikole safica isikole singcolile bezokwenza khona ilitsima ngebhadi-ke abantwana bakhona bathanda ukulwa njalo uma kungolwesihlanu sesiphuma nje ingane zisala ziyashayana. Siyabonga kakhulu msakazi. Siyabonga igama kubudloziwa komsibi ngileke ekhaya ngumkhondo TV la besikhona khona ke kula endaweni ke yesigameko la ke kuphume khona ke uNational Traffic Police kanjalo ke ne-Border Management ne-Home Affairs omaphoyisa kamasipala nabo bonke nje ke abaphathi ke bombuso awude bekhona la njengoba ke isikhathi ukukhuluma naye ke umama uNgelosi kaNdlovu ngomkhondo local municipality bezobheka nje ke okungahambi kahle la emgwaqweni kakhulukazi ke nje ke nakubo ke abashayeli bezimoto nabagibeli nje ke abagibela ke imoto ze-public ukuthi mhlawumbe akekho nabaphethe izinto ezingekho emthethweni okungagcina mhlawumbe sekudaleke ukuthi ke cha izwe libhebhethekiswe ke idakamizwa ukubulalana kwabantu babephathana nebhamu ifana nalezo. Kodwa nje ke ake sibonga kakhulu siyibambe kanjena sophinde futhi sikhulume naye umama ngelinye ilanga igama ngithe nguDlozi wakwaMsibi kuMkhondo TV.